Ya, zao izy e, ty misy koragna hely andeha amintsika lehilahy jiaby. Problemtsika lehilahy, maro amintsika ndraikindraiky ngengeny amin'ny tsy fanajana vady. Satria hoe sasany zegny hoe matoko tena fa vadiny mankatia izy, matoko tegna na ino zavatra ataony, na ino adalana ataony, na ino fampijaliana na fampirafesina ataony, vadiny tsy miala aminazy. Zay mentalitentsika lehilahy sasany. Okay? Mitandrema antsika lehilahy fa ny vehivavy zalahy ka fa Tofoka, Tapa-Kevitra Hisaraka, io tsy Voatana, sisy zavatra matana izy, na tambezinao amin'ny vola be, na hoe vidiananao tranovato, na hividiananao hoe volamena, na hividiananao hoe atsiako tomobily. Io tsy ahoan'ny vehivavy rehefa izy ke Tofoka aminao, folapo aminao izy, Tapa-Kevitra izy Hisaraka, zegny tsy matana izy mandeha. Za ty baka efa voa, efa mahay leçon ka mahay mananatra, mampianatra, mandefa hafatra amintsika lehilahy zay mbola tsy ho. Vadinao koa mbola tianao marina. Azo atao zavatra mahakivy izy aminao, amin'izay izy tsy misaraka aminao. Ataova zavatra mahafalifaly foana azy isan'andro, mahasambatra izy. Problemtsika lehilahy baka maro amintsika zegny tia maditra. Maro amintsika zany tia mandona kanefa tsy mazaka dona. Atsika mampirafy mampijaly viavy nananana ino fa zay olo tiantsika olo miaraka amintsika na vadintsika igny viavy zany mamaly ndraiky fa tsy zakatsika, atsika tsy mazaka dona, atsika fa mibabababa mitsipatsipaka, efa sagnatren'ny vava mitovy amin'ny akoho miady fahignana igny atsika lehilahy. Avy eo misy koa zegny amin'ny lehilahy sasany, tsy lehilahy jiaby, amin'ny lehilahy sasany zegny mahita hoe vadiny ampijaliany, vadiny ampirafesiny zegny. Misy zany lehilahy izy mandeha mivoaka trano amin'ny hariva, izy tsy mipody an-trano fa tsy 1h du matin 2h du matin, misy mampiakandro mody an-trano. Izy mody avy agny amin'ny adalana jiaby ataony, fampirafesina ataony izy vadiny mangina, tsy miteny, tsy misaraka. De i lehilahy izy ngengeny izy, magnararaotriny zay izy, tamtamanany farimamy. Avy eo misy lehilahy sasany koa zegny hoe izy efa tratra ambody ondry, mampirafy vamba be io zany, vadiny mahatratra izy indray zany isiany. Izy tratra ndray vavanazy be. Mbola izy koa mamopoka, mikapoka vadiny, daroana ny vadiny efa izy tratra ambody ondry. Mentalitetsika lehilahy aby zegny. Izy io zany vadinao io zegny, na izy mangina io tsy miteny, tsy misaraka, amin'ny adalana jiaby ataonao io, tsy hoe ke heverinao efa tsy mahay misaraka. Diso calcul anao, diso calcul anao. Chaque chose à son temps izy ny vazaha. Amin'ny andro araiky zegny hoe Tofoko izy, folapo izy hialanao, hisaraka aminao, Tapa-Kevitra izy hisaraka aminao, io tsy Voatana, io mandeha. Ary viavy koa zalahy efa folapo zegny izy tsy milanao, misaraka aminao, sarosarotra magnampody. Ary mety tsy mipody feky. Na morianao fokon'olo teny tanàna, andeha anambitamby izy, mipody aminao, viavy koa ke Tofoko aminao, folapo izy fa tsy milanao, Tapa-Kevitra izy hisaraka aminao, i tsy Voatana, izy tsy voampodinao. Na agnantsovanao ACC, na agnantsovanao SADEC, andeha handany mitoaka an-tragnonareo. Docteur après la mort anareo. Tena hoe docteur après la mort. Zavatra efa simba, fa potiky. Foana azy fa naratra, fa tsisy zavatra azo atao. Eo anao vao andeha tonga saigna, izy efa décidé partira. Efa tara.
agnarana zay. Ka vadinao zalahy mbola tianao aza atao raha mahakivy izy aminao. Ataova zavatra mahafalifaly izy isan'andro, amin'izay izy tsy hisaraka aminao. Fa fodiko ndraiky viavaka fa Tofoka tapa-kevitra hisaraka io tsy Voatana. Bon, merci. Amin'ny magnaraka koa.